Baba uMthuli lapha sendaweni yakho umongameli welapha ke uthini okwenzakale namuhla? Umongameli namhla ubelapha uvule ikliniki khonapha eCountry Park. Ngokuthi ikliniki kodwa ivele isibhedlela is well equipped, it's got very modern equipment, imishina eyenza yonke into abantu eCountry Park bazathanda okumangalisayo. Njalo umongameli uthi ambulance ezabithwala izigulane abantu besiyasizwe ekliniki. Ngingathi laba abaqhatshiweyo kulabantu basoka beCountry Park asebeqhatshiwe ekliniki khonaphana bona ngane hayi kuzahamba kuhle sibili. Ubathile izalwane zonke ze-Court Park lezingaphandle kwelizwe ukuthi batsheleni izihlobeni zawo mhla ka-23. Sibatsho ukuthi khona mhla ka-23 babuye bezovota, umuntu jikelele abuye azovota evotela upresident wethu uJim Mangagwa ngama-MPs akhe namakhansila akhe, ngoba iZANU-PF yilibandla lentuthuko. Abantu bentuthuko kabavotela upresident wethu leZANU-PF nama-candidates awo bonke. Umongameli ubuke kakhulu ngokusebenza kwakho, wathi usufake labo Wi-Fi yonke into ufakela abantu la. Lapha eCountry Park sengisengenze okuningi, ngisengifake i-free Wi-Fi. Xa ufika lapha eCountry Park awubhadaleli i-Wi-Fi, lama-WhatsApp call kawusabhadaleli, konke sokulula. Kodwa i-Wi-Fi vele yinto nje yemfundo ukuthi nge-information. Njalo sesigebha amabholo asengu-32 ngikhuluma kunje nje, abantu sebelamanzi ahlanzekileyo, abantwana bayafunda, laba bafela ama-O-level nama-A-level basupplementa ama-drivers licenses, mama bafuna ukwenza ama-sanitizers ama-detergents, njalo kule Red Cross program ekhonapha abanye bafunda ama-engineering skills. Kuningi okwenziweyo osuwa konke hatshi bona ngani uCountry Park uzathuthuka sibili abe yi-smart city.